Бүгүнтөн баштап эми 60% загрузка кылалы. Загрузка деген биздин реабилитация центриндеги үйрөнүүнүн именно полное погружение дейт. Полное погружение. Эми ушул эмки жуманын аягында уже 100% дегени бул боло турган процесстин баары 100% өз алдынча самостоятельно ошонун баарына өтүш керек. Бүгүнтөн баштап кечкисин дагы эрте менен туруп атпайсыңарбы? Эрте менен также 8ге даяр болуп калмай, ровно 8де силер даяр болуп турушуңар керек. Анан кийинки сабактарыңарга дагы бат-баттан кыймылдаш керек. Кечикмей жок. Унутуп калыпмын жок. Анан тростторду баягындай эле ар жерге калтырып кете бермей жок. Таап алып өзүңөр тростуңарды белгилеп алдыңарбы? Меники белгиси бар агай. Меники деле. Бүт баарын белгиси бар, бүгүн сабакты, трость сабагынын убактысы узарат. Это 1 саат 40 минутта 2 саатка чейин жеде, 2 саатка жетип калат. Басканыңарчы. Өзү обычно трость сабагы всегда 2 саат болот. 2 саат трость сабагы болот, брайль компьютер 1 сааттан болот, калганын баары 2 сааттан болот. Ошон үчүн бүгүн 60% кылабыз. Анан кечинде жакшы сабак, жакшы кириш үчүн башка мен үйрөнүш үчүн кечинде укташ керек. Уктан окуп бүтүп туруп эле келип сразу жатып уктап, эрте менен эрте туруп атпайсыңарбы? Кечки саат 10дон түнкү саат 12ге чейин ошо мелатонин деген гормон иштеп чыгарат. Организмчи. Мелатонин жетишпесе жанагы эсиңер бир ындай шалбырап жүрө берет го. Эч нерсени укпай, потому что организмге уже мелатонин жетишпесе ошондой болуп баштайт. Эч нерсеге көңүлүңөр жок. Анан кортизол көбөйөт, анан настроениеңер жок болуп калат. Ошонун баары көбөйбөш үчүн кечинде саат 10дон кийин укташ керек сразу. Уктанды окуп келдиңерби? Всё, сразу жатып уктамай. Тып-тынч болуп, башка кишиге мешать бермей жок бамдатка чейин. Бамдат казан айтканда гана турасыңар. Ага чейин турмай жок. Телефондо сүйлөшмөй жок. Бүгүнтөн баштап Карыка бүт баарын телефонун алып коет кечинде. Карыка? Кече алгын. Нурдөлөт баке? Кечинде телефондордун баарыныкын алып коюңуз. Кечинде алгам. Эч ким чалбайт десе деле алып кое бериңиз. Телефон жанында болбосун болду. Ошо полный бүт баарын эрте менен бамдаттан кийин кайра таратып берип коесуз. Кечинде алып чыкканбыз. Бүт баарыныкын алып не кылып коебуз. Анан кийин эртең келгенде уже физзарядканы көрсөтөм. Эрте менен бамдатка чыккандан кийин анан физзарядка жасаш керек болот. Акырын. Эртеңден баштап. Эртеңден баштап. Всё. Бүгүн болсо тростто басабыз. Азыр кетти. Машинанын шумун угатасыңарбы? Баягыдай эле. Ошо көчөнүн жанында күтүп турмай көчөгө кетебиз. Так, астыда Талай байке кетет. Бири-бириңердин тростуңарды укмай. Так. Түшүндүк, Всё, Талай байке садыр кетти. Акырын. Тросттун үнү чыгып туруш керек. Так, Билал таксыр кеттиңиз. Ошо тросттун үнү менен шумга кеттик. Фархат, Тыныбек кеттик. Бирөөнүн мутуна тийсе токтомой. Марат и Баяман. Садыр машиналарды угабыз. Кечеки правилаларды эстейбиз, кечекинин баары. Баса берсең, кете бер. Астыдан көчө чыкканда токтоп турмай. Талай байке кете бериңиз.
Опа, не екен? Все, çıkar o. Çıkıp дальше кетeriz. Ne екен Талай байке? Büyük ekan bu. Все, çıkarыңыз. Что здесь? Пойдем, да? Давай. Идем, кеттік. Стоп. Шашпа, стоять. Что здесь прямо? Просто вверх, да? Да, все. О, басай. Кімге кет? Şöyle. О, не екен бе? Теп кішкене. Все. Ne oldu? Светофор, да, впереди? Машиналар болады. Все, стоим. Тоқта, өзүші жерге. Уғалыз. Уғалыз жер не уғылады екен? Жоқ, сіз жөрілі, сіз машинаны оңыз болды. Аны емес, талай өтіп, все болды. Бізге чырақ жанып тұрады екен да? Все, тұрып тұрабыз. Уғалыз азыр, машиналар, да? Жоқ, аз байқайбыз да, светофор емес пе? Машина өткен маңдайдан өткен жоқ пе? Машина өткеннен ғана байқайбыз. Жоқ екен, машина? Бар бекен? Бар екен, машина өтті маңдайдан, бұл келіп қалағандай жүріп кеткен болса, бұл жерде емне? Жоқ. Бұл жерде екі көче емне болады кен бір-бірменен? Кесілішті, екі көче. Бірөсі қандай параллельный қақы кетіп өтеді? Paralel. Сіз бойлап та оң жағыңызда да тұрау. Бұл болса бияққа кезді еді. Яқтан шығып отыр. Шығыстан шығып отыр. Да, қана. Ну-ка покажи улица. Вот перед тобой улица есть сейчас? Машины проезжают перед тобой? Нет? Есть, нет? Есть, да. Одна улица куда едет? Вот туда, да? Вот вдоль которого ты идешь, это параллельная улица, Турал. А противоположная это вот сюда едет, правильно? Пересекает. Ну-ка, руками покажи перекресток, как выглядит. Вот. Видишь машина? Куда? Вот эта машина куда поехала? Руками покажи. Туда, да? Вот здесь улица, она же туда едет. Он ее пересекает, правильно? Вот все. Так. Маңдайдағы көчені ұқтың ба екен Баяман? Орысша түсінушаштыру? Да. Перед тобой уже параллельно твоя улица где? Там? Это здесь, да? Правильно. А это улица, которая пересекается, да? Которая в эту сторону. Видишь? Это туда, это туда. Так, теперь көчеден ориентир алғанда направление не бойынша ориентир алабыз, Соның үшін параллель дегенді кім білбейді? Параллель дегенді түсінесіңдер, параллель. Параллель деген бұл екі қош сызық, Параллель. Сейчас сілерге всегда машина параллельный көчені білісіңер керек. Сілерге аз параллельный қайсы көче? Ленинградский. Ленинградский. Это улица Ленинградская, по которой идем. Ошол көчө бойлоп келдик го. Параллель деген бул кыргызчасы, тоже параллель да. Кош. Параллель, который бири-бири менен кесилишпейт. Мисалы үчүн сиз оң жагыңыздагы көчө менен кесилише аласызбы? Жок. Кесилише албайсыз. Ал кесилиш үчүн сиз не кылышыңыз керек? Оңго бурулсаңыз, анан буну уже кесип өтүп каласыз, туурабы? А мондай турсаңыз, бул параллель болуп калат. Ушул параллель дегенди билип алыш керек. Мен билем. Знаешь, да, параллель? Все. О,
Экинчи этажда болобу? Нечинчи, биринчи этажда. Экинчи этажында нени жандырып коесузбу? Аз бар Жандырып коюңуз. О, Мен бара берейин, а? О, сиз бара бериңиз. Так. Параллель дегенди знаете же, да? Тыныбек. Параллель дегенди билесиңерби? Кошсунда мени билбейсиңби? Параллельно болгон, сага жанаша болгон. Жанаша. Кайсы көчө? Бул көчө жанаша, Всё, хорошо. Бул көчө менен кесилишкен көчө каяктан чыгыш керек? Маңдайдан чыгыш керек. Бияка карап кесип өтүш керек, тияка кесип өтүш керек. Всё. Теперь правилаларын жадта эстеп калабыз, всегда. Везде бирдей правила колдонобуз. Так, не крутимся. Трой сабагында основной не крутимся. Ты вот так стоял, вот так стоим. Гимнастика тоже. Мондай келип туруп токтоңар, ушундай турабыз. Давай даксы. Тоже токтогондо четко турабыз. Айланып ары бери бурулмай жок, хорошо? Хорошо. Так, бул биринчиден кесилишке келдик азыр, Кесилишке келгенде биринчи очередь не кылыш керек? Кесилишти определять этиш керек. Не контролируемый или не контролируемый. Мындай башкаруучу кесилишпи же башкаруучу кесилиш эмеспи? Кесилишти эмне башкарат? Светофор башкарат. Ошол светофор барбы, жокпу табышыбыз керек. Аны машиналардын үнүнөн эле таап койсок болот. Светофор барда кандай жүрөт машиналар? Токтоп. Чогулуп өтүшөт. Чогулуп очередь менен өтөт, только бир жак жүрөт. Бир көчө жүргөндө бир көчө токтоп турат. Азыр могу маңдайдагы көчөдө эле ошондой болуп атабы же андай болбой эле? Андай болбой эле. Биякта светофор жок, көрүнөбү? Машиналар өзүнө бири-бирин күтүп эле өтүп кетип калып атат, жок калганда эле ары бери. Определенный убакыт жок. Ошон үчүн значит бул жерде светофор жок. Бул жерде перекресттикте светофор жок экен. Бүгүн жолду кесип өткөндү үйрөнөбүз. Кайсыл убакта өтсө болот? Азыр ушул моментте өтсө болот. Мына ушул моментте светофор жок. Светофор токтотот, өтпөйбүз пока. Светофор жок жерлерде тынч болуп машина жок калган учурда эле өтүп кете беребиз. Светофор бар жерде маңдайдагы көчөнүн машиналары жаңы гана токтоп, параллельный силерге параллель болгон көчөнүн машинасы жаңы жүрүп баштаганда жолду өткөнгө болот. Бирок ага чейин азыр бир-бирден көрсөтөбүз. Светофорго ал жолго чейин жолдун четин таап алыш керек. Сиз жолго жеткениңизди билиш керек. Бир-бирден көрсөтөм. Ленинградский көчөсүнүн тротуары менен могу маңдайдагы көчөнүн тротуары кесилишет, экөө бири-бирин кесип өтөт. Көрүнүп, бул тротуардык уже сен жолго жете элексиң. Анан жол менен асфальт менен тротуардын айырмасы бар. Жолдун чети, тротуардын чети. Жакшы караңызсың. И жол не болот? Калгандар туруп турабыз. Стоим. Асфальтка келди. Бүгүн асфальтка келди, көрдүңбү? Асфальттын поверхности дагы башкача да. И көрдүңбү? Асфальт тротуар же асфальттан ылдый болот, же болбосо наоборот тротуар асфальттан өйдө болот. Экөөнүн ортосу обязательно ошондой болуп турат. Мына жолдун четине келдиңби? Эми колуң менен көрсөт, могу жыйнайбыз. Могу кол менен көрсөт, стоим. Могу кол менен көрсөт, каяка карап өтөсүң, могу менен. Направление. Ошо, мондай өтсөң түз өтөсүң. Мондай өтсөң уже башка жакка өтүп кетесиң, Ошон үчүн мына четко. Могу машиналар точно маңдайыңдан өтүш керек, Өтүп атканда не боласың? Азыр не болду? Азыр өтсөм болот. Өтсөң болот, өтөр. Түз бир аз эле өтүсүң, Всё. Бол кийинки көчөгө чейин кете бересиң, Эми жок, өтө берейинби? Всё, кеттик, өтөрүңүз. О, молодец. Көрдүңүзбү? Четко өттүңүз. Тротуардан тротуарга четко түштүңүз. Эми ушул жол менен тротуардын кайра оң жагын текшерип коесуз дагы. Кете бересиз. Что происходит сейчас? Можно переходить, видишь, вот параллельно улица начала двигаться, можно переходить. Начинай. Так, надо трость обратно держать, как надо. Это когда ты там стоишь, надо сделать. А когда начинаешь ходить, как обычно ходишь, идешь. Все, молодец. Она тротуарды текшерип келебиз. Вот ты проверяешь, да, например, вот пока еще не дошел до асфальта. Когда асфальта дойдешь, будет заметно. Идем. Все, вот здесь. Видишь, вот асфальт. Чувствуешь, у нее покрытие другое. Все. И здесь тоже другое.
видишь, у них стык есть вот такой. Это стык, это теперь трость собери. Это стык везде такой. Понял? Везде, во всем мире стык такой. Между тротуаром и асфальтом есть такой стык. Маша, сейчас дорога выше или ниже асфальта? Тротуар выше дороги или ниже? Выше? Дорога выше, да? Все. И иногда бывает то, что дорога ниже, чем тротуар, вот так. Но они всегда отличаются. Ты вот до этого подходишь, до стыка. Потом руками покажи, куда перейдешь. Да? Это не туда, это вот сюда. Понял? Вот ровно. Голову ровно держи и вот туда. Туда надо будет перейти. Хорошо? Все. Когда нужно переходить? Когда машина остановится? Какая машина должна остановиться? Здесь. Нет. Здесь, когда начнут только двигаться, параллельная улица. А вот эта улица должна остановиться вот здесь. Понял? До тебя они остановятся, а эта улица начнет двигаться. Сейчас где машины стоят? Слышишь? Параллели. Параллели стоят или они двигаются? Вот сейчас вот эти какие? Это параллельные или противоположные? Противоположный? Они пересекают, да, уже параллельно? Когда твоя параллельная начнет только двигаться, они это будут. Тогда тебе можно переходить. Сейчас что происходит теперь? Да, параллели стоят. Да. Все, что можно сделать сейчас? Сейчас что случилось? Видишь, параллельное движение начало. Что делает? Не поворачивайся. Сейчас я тебе скажу. В это время можно переходить. Видишь, вот параллельная улица. Слышишь, она передвигается. А вот слева у тебя машины стоят. Они ждут, чтобы ты перешел. Понял? Всегда надо, вот эта улица, которую хочешь пересечь, вот перед тобой, который стоит, она должна всегда только остановиться. Параллельная улица, которая вот так двигается, должна начать движение. Понял? Да? Понял? Алмасом? Не-не-не, спасибо. Да, проходи. Да, не надо, спасибо. В чем рахмат? Да. Не глаз. Что можно сделать сейчас? Сейчас можно переходить. Пойдем, переходим. Видишь? Не бойся, вот корполя, вот потом это который. О, все, перешли, да? Все, молодец. Идем по этому туда.
Açabız. Açtık, kol veririz, arka kol. Ne artık eşikte açasın Bilal? Sen şoför emezsin de. Астык отурсак айдап кетиш керек болуп калат, э? Могу көрдүңүзбү? Могу сиденье. Сиденье. Могу ремени. Ремени. Ушул сиденье менен ремени. Могу. Ремени. Ушунун ортосунда көрүнөт, мындай пустой жер бар. Ошол жерге трошту салабыз, узун болуп туруп, мындай узунунан, артынан. Полики ылдыйрактан. Биринчи муну таап алабыз. Эми анан кийин бул жерден акырын ушул жерге мындай кылып салабыз. Трошту кармадыңызбы? Токузаңыз мына экинчи колуңузду да иштетиш керек экен сиздинчи. Троштун башын кармайсыз дагы мына. Мындай таап алдыңызбы? Трошту мындай туруп. Ылдыйга салабыз, ылдыйга и полика ылдыйга түшүрүп коебуз. Түп-түз эшик бойлоп. Түштү? Bilal uzun tayağı okşaydı. Тура келет бекен? Тура. Все болду. Тура келди. Желательно нелерме, если мындай кичинекей мындай Fiat ушундай машиналар болуп калса, водитель жагынан эмес, водитель жок жагынан салып коесуңар, э? Дагы бир жолу салыңызчы гана өзүңүз. Мындай салабыз. Жаттыбы? Кара. Мындай салды. Все, молодец, все. Молодец, все. Колду монт кармабай жок, потому что бул менен бирдемелер кармайсыңар да. Мондай кыласың, колдун сырты менен. Сыртын, ручкасын тапкандан кийин анан кармайсыңар. Антпесеңер тиги машинанын сырты чаң болсо, полный колуңдун бүт баары өлөт бекерлечи, чаң болуп. Kir bolup. Кир болот. А сырты менен кылып койсоң боло берет. Ачабыз. Ачтык. Чоң кылып ачабыз. Ручка менен могу эмне? Ремен. Ошонун ортосунда мындай пустой жер бар. Бүт машиналарда бар ушулчу. Бош жер. Мына көрүңөр, могу жака чейин бош. Ошол жерге трошту акырын салып коебуз. Анан жаптырып коебуз. Жаптырабыз. Всё, жаттыбы? Dur.